Durante fulang agosto, sala emergência Hospital Nacional Guido Valadares registrou caso dengue hamutuk neng. Chefe Departamento Emergência Eldegar Lopes Martins hato informação ne ba jornalista sira ihan yaknar fatin hainge bebidau quarta-feira lorong ne fulan setembro tinen rihun rua ronulu resintolu. Eldegar informa paciente ne be baisa iha sala emergência o moras dengue hamutuk naing neng ba paciente ne be ba observação dengue na fatin iha hat nulu resin ida ba pedetria na fatin número bot iha nain rua nulu resin rua. Agosto, dengue nebe ite mai baisa ya ema bot, adulto ite baisa dengue hamutuk naing ne sirebe mai observasi de dalma anison babi yang kuliah sirebe karamu kategori paling yang dengue masih yang fase kritik bulan mai cari dulu bisa kamu naing tulu ba pediatrik sirebe ne nafati nomor bot ba pediatrik pulang khusus ite baisa hamutuk ronul disuruh no sira nebele mai di kalau observasi depois dengue yang sana fatin ini 40 tahun kita observasi ini tak khusus ini mendados ini ya bulan. Reportagem Celestinha Falo, Televisão Timor Post. Janela informação ba Ema Hoto. Atu atena informação atual diagliu kita halua. Hane hambutão subscribe, like, halo comentário no file do media social Hoto.